ole tirtu zongzongte kalolom la vek chewa poisa tam tham tak mai ruk chhuale ania aro tu hi VDP lamte hianin an hlum le palange tn mitam takin an hlau thon thuan ron soine ani tu tan chuanin awi om viawang atam tham sia hei avarutam ani tu tan chuan ril ru a don hlemai patling pumpa mi thil ruk toringot boy pui thin hi manila hlaphrapila athang kumtam tang bokse simdu lo telaka hian tin pakhatin ron posa atlak nen ron pos bokane hemi chungchanga hian Pu Hriata chhangte ukil po ron tong chok via an hlum pallenge tin ron soine he pa hian ramhlun sauta nisom ni pani December chuna mi ina lutin poisa thahnem fe aru chhuaka a khailai khiania shekan lo omtakin ti thua milo bengwar pui turin le inom na sang milo post dar sak turin koron ngena cheu ten phone number on da tel bokane thlaga kan muang khianin a khailai khi a poisa ruk choni mela an soidanin en ringot po khianin aru tam hle don ti a hria theine tunla hianin ruk nahi a hluar vio maya in chung khora poisa tam tham lutuk hi cho da ahim hri lawane an lo hlum le palang tia fiam thuti ti dawan soikha lo soita poni se thengkhat hi chuan antile du tak mayanga ti naril ru om rum ane Pu Hriata chhangte hianin in hlum le pekange ti narang saya vadu pol hawin an lo man masalyang ti ala khop mai in vuanga athile ra usianga pastor pu mai thor an shilawanga tu ten emo anin khonga isiakanga vole lo mai ro tin pakhathina ran saine airfield VDP ten hena peking ngei tur tin mai se pakhathina ran saya VDP nan volum veange eta noi ber hianin thilo to vela vuak to tur o tin ran saya cheng sing ni saruk vel chu atlin karing an man chuna denang an report na zerin den le zolang ti hin pakhathina ran saya ti chon ti hen pakhathina ran saya ngaidam teo heti pos mul phowa fak lo hian ngaidam na kan soina sa boka athil ruk bak pokhi pek bel hil teo ti hen ruben ti hian aron komenane ole khati song khani le phosela ingei dante comment section lama iron soive donia